Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mukomeje kubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni imboneshakure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi ku igenekerezo rya 20 ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2025. Imirwano irimo kubera muri Kongo ikomeje guhindura isura. Abarwanyi ba M23 bakomeje kwigarurira ibice byinshi. Muri aka kanya turiko turavugana, abarwanyi ba M23 bamaze kugera neza mu mujyi wa Uvira. Ndasubiramwo, abarwanyi ba M23 bamaze kugera mu mujyi wa Uvira, nubwo M23 itarasohora itangazo yemeza ko yamaze gufata uyu mujyi. Amakuru yizewe kandi twatohoje neza aremeza ko amakamyo atwaye abarwanyi ba M23 ku mugoroba w'igenekerezo rya 19 yaraye yinjiye mu gace ka Uvira. Amakuru yizewe atugeraho avuye mu masoko yacu muri M23 aremeza neza ko abarwanyi ba General Makenga bamaze neza kugera mu mujyi wa Uvira. Hari abandi barwanyi benshi cyane bakiri mu nzira berekeza muri Uvira, ndetse M23 yamaze kwegukana ubugenzuzi bw'uyu mujyi. Nta tangazo rirasohoka ryemeza ko uyu mujyi bawigaruriye, ndetse ibimenyesha amakuru byo muri Kongo nabyo ntabwo biremeza aya makuru. Gusa amakuru twamenye kandi twavanye mu masoko yacu yizewe, amakuru twavanye muri M23 ndetse no muri FARDC, yose aremeza ko abarwanyi ba General Makenga ku mugoroba w'igenekerezo rya 19 baraye mu mujyi wa Uvira. Mu gihe rero M23 iri ku muvuduko yigarurira ibice byinshi, ndabamenyesha ko ubutegetsi bwa Kisekedi bwo burimo kudagadwa. Amakuru yizewe arimo gutangazwa n'abamenyesha amakuru rurangiranwa muri Kongo. Amakuru arimo gutangazwa n'abadiplomate i Kinshasa aravuga ko ubutegetsi bwa Kisekedi bugeramiwe. Hari amakuru avuga yuko abasirikare bakomeye baba bagiye gukora kudeta muri Kongo. Abadiplomate batangiye guhunga i Kinshasa. Ibihugu bikomeye birimo guhungisha abaturage babyo bari i Kinshasa, ndetse abadiplomate barimo kugendera mu bimodoka bitamenwa n'amasase. I Kinshasa ibintu byadogereye, hari akavuyo kenshi, ndetse biribonekeza ko Kisekedi ubutegetsi bwamunaniye. Amakuru arimo gutangazwa n'abadiplomate bakomeye i Kinshasa aravuga yuko hari umugambi w'abasirikare wo gutembagaza ubutegetsi bwa Kisekedi, ndetse ko abasirikare bamaze kurambirwa inyifato ya Kisekedi, ngo yabashoye mu ntambara ariko nta mugambi afite wo gutsinda iyi ntambara, ndetse ngo yaratsimbaraye yanga kuganira na M23. Hari abasirikare batangiye gushinja Kisekedi ko nawe yaba yinyegeje inyuma y'umugambi w'abashaka gucamo Kongo kabiri, ngo akaba yaranze ibiganiro kugira ngo M23 ikomeze irwane, yigarurire ibice byinshi, maze izatangaze ko ishinze leta ya Kivu. Kisekedi rero barimo kumurega ubugambanyi, ndetse no kuba rwose ngo yaba arimo gukorana na M23. Iyo abadakorana na M23 ngo yakabaye yaremeye ibiganiro, intara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo zitaragwa mu minwe y'abarwanyi ba General Makenga. Kuba rero ngo yaratsimbaraye akanga ibiganiro, kandi abibona neza ko M23 irimo kumurusha imbaraga ku rugamba, ibingibi ngo ni ikimenyetso cy'uko yaba ari umugambanyi, ndetse nawe ashyigikiye umugambi wa barikanizasiyo. Ibingibi rero byatumye abasirikare barakara, ndetse amakuru aravuga yuko ubutegetsi bwa Kisekedi bugeramiwe cyane. Amakuru arimo guturuka i Kinshasa aravuga yuko ibintu byadogereye. Ubwicanyi burimo kwiyongera mu mabarabara yo muri Kinshasa. Abanyamurenge ndetse n'abantu bavuga ururimi rw'igiswahili barimo kugirirwa nabi. Benshi barimo gushinjwa kuba intasi za M23.
abaswayirofone barimo kwicwa ku mugaragaro ku manywa y'ihangu, ndetse biravugwa yuko ngo baba ari intasi z'igihugu cy'u Rwanda zirimo kwidegembya i Kinshasa. Harimo kubera ubwicanyi bukomeye cyane muri uyu mujyi wa Kinshasa. Abadiplomate bo rwose batangiye guhunga uyu mujyi, ndetse ibihugu bya rutura byaburiye abaturage babyo ko bagomba kuva i Kinshasa vuba na bwangu kubera ko nta mutekano uri muri uriya mujyi. Hari amakuru kandi yemeza ko Tshisekedi nawe arimo kubibona ko ubutegetsi bwiwe bugeramiwe, nawe akaba rwose arimo gushaka uko yahunga Kongo. Ndasubiramwo, amakuru arimo gutangazwa n'abamenyesha amakuru rurangiranwa muri Kongo aremeza ko Tshisekedi yaba agiye guhunga igihugu. Tshisekedi ngo yaba agiye guhunga nyuma y'aho abibona neza ko ibintu byamukomeranye, ibintu byadogereye i Kinshasa, ndetse Tshisekedi ntago agifite kontrole y'ubutegetsi. Amakuru aravuga yuko Tshisekedi yaba agiye guhungira mu gihugu cya Angola cyangwa se akerekeza i Buruseli mu gihugu cy'Ububirigi aho n'ubundi yabaga, ndetse hano mu Bubirigi hoho ni umwenegihugu waho kuko yamaze kuronka ubwenegihugu bw'Ububirigi. Amakuru yizewe yemeza ko Tshisekedi arimo gushaka ukungene yava muri Kongo, ndetse ngo ubwo yajyaga muri Angola kuganira na Joao Lorenzo, iyi ngingo ngo bayiganiriyeho, igihugu cya Angola kikaba cyaramwemereye ubuhungiro bw'igihe gito. Abamenyesha amakuru rurangiranwa muri Kongo baravuga ko Tshisekedi ibintu byamuzambanye, ngo yaba yarasabye Joao Lorenzo ko yamuha ubuhungiro, ndetse Lorenzo nawe yarabimwemereye. Tshisekedi ngo arimo gusoma ibimenyetso by'ibihe akabona neza ko ubutegetsi bwiwe bugiye gutembagazwa. Amakuru atugeraho aravuga ko abajenerali batakivuga rumwe na Tshisekedi, ndetse ngo bamwe batangiye kumuburira bamubwira ko yazinga utwiwe akava muri Kongo. Tshisekedi rero biravugwa ko ashobora guhungira mu gihugu cya Angola cyangwa se akerekeza mu Bubirigi aho n'ubundi asanzwe afite ubwenegihugu bw'Ububirigi. Amakuru yizewe aravuga ko umuryango wa Tshisekedi bamwe batangiye guhunga bava muri Kongo, ndetse nyina wa Tshisekedi wewe yamaze guhunga. Amakuru yizewe aremeza ko nyina wa Tshisekedi yamaze kwerekeza mu Bubirigi avuye muri Kongo. Tshisekedi yamaze kumuhungisha. Amakuru kandi aravuga ko aba hafi mu muryango wa Tshisekedi nabo rwose bamaze kurira indege bakerekeza mu Bubirigi. Aya makuru agakomeza yemeza ko na Tshisekedi nawe rwose yaba agiye guhunga Kongo kubera ko arabibona ko ibintu byamuzambanye kandi ko atagifite kontrole ku butegetsi bwa Kinshasa. Imirwano irimo kubera mu buseruko bwa Kongo ikomeje kwambika ubusa Tshisekedi. Tshisekedi yakoze ibishoboka byose ngo arwanye M23 ariko byamutaye kuwa amazi. Tshisekedi ntacyo atakoze, yahuruje ibihugu by'amahanga ndetse azana abasirikare ibihumbi n'ibihumbi, azana abacancuro ibihumbi n'ibihumbi, ariko bano bose M23 yarabakinagije ku rugamba. Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo birimo kugenzurwa na M23. Abarwanyi ba M23 bari ku muvuduko ndetse barimo kwigarurira ibindi bice byinshi. Tshisekedi rero ubungubu ngo ibintu byaramukomeranye ndetse yarananutse mu buryo bugaragarira amaso. Abari hafi ya Tshisekedi baravuga yuko yatakaje ibiro bigera kuri 12 kubera gutekereza ndetse no guhangayika mu buryo bukomeye. Mu gihe rero birimo kuvugwa ko Tshisekedi yaba agiye guhunga, ndabamenyesha ko urugamba rwo rukomeye cyane. Abarwanyi ba M23 bakandagije ikirenge cyabo muri Uvira. Abarwanyi ba M23 bagiye gukomeza berekeza muri Tanganyika, ndetse amakuru aravuga yuko ubutegetsi bwa Kinshasa bubibona neza ko revolisiyo y'abarwanyi ba M23 nta gitangira, nta kabuza ngo bagomba kuvanaho ubutegetsi bwa Tshisekedi. Mu gihe rero Tshisekedi wewe arimo gutegura guhunga, igihugu kibanyi kiwe ari cyo gihugu cy'u Burundi cyo kirafite ubwoba bwinshi ko M23 ishobora gutangiza ibitero bigamije gutembagaza ubutegetsi bw'u Burundi.
General Neva akomeje gutabaza irya nino mu gihugu cy'u Burundi. Ubwoba ni bwose. Mu Burundi hari icyoba cy'intambara, ndetse abasirikare baryamiye amajanja ku mupaka w'u Burundi na Kongo, bashinze ibitwaro biremereye cyane, baravuga ko biteguye guhangana na M23. Mu gihe M23 irimo kwegukana intsinzi ku rubuga rw'imirwano, hari inkuru ibabaje cyane yamenyekanye Iminembwe. Amakuru yamenyekanye Iminembwe aremeza ko Koloneli Makanika watwirwaneho yitabye Imana. Yanyuraga benshi mu bari bamuzi, nta n'umutababajwe rwo yatuvuyemo. Muje mureba intego, murebe maraso y'abana yaviriye muri iki gihugu, ntabwo tuzayavirira, kandi bitwaye dukora zakozwe n'abandi. Ibi bihe si ubwa mbere bituzaho. Igihe bamuhindanye n'abagakingiye baza bafata imunde bakazamuka, abantu bari mu mishasha babishwa n'abakinnyi, imiryango myinshi irahona irashira. Araba kandi baturanye bacu batuzize uko twarera. Ni ukuvuga ngo rero iyi ntambara tuzayirwana ingundura. Ubu turi kwirwanaho, ariko hari umunsi kwirwanaho kuzahagarara tugatera tumeze nk'ibirura. Tuzotera tumeze nk'ibirura, kandi ibyo tuzabikora. Tuzarwana tumeze nk'amadubu. Niba mutumva ibirura, amadubu. Ntabwo ibi bizagarukira. Mu maboko yacu harimo inkota, kandi iyo nkota izasogota abanzi bose batekereje ko ari twe bwoko bugomba kurimbuka. Mu maboko yacu harimo inkota izasogota kandi karimbuka. Ibi tuzabihorera kugeza ku wa nyuma ibi, kandi igihe cy'imbabazi kizashyirwaho iherezo. Ndashaka kubabwira ko intambara tutenda kuyivaho. Nimba hari abantu bibesha ko hari ibintu bibaye igikuba gicitse ngo twotezuka, wanadanganya. Nimba hari umuntu bibesha hano munsi y'ijuru ngo hari ijambo yovuga, hari ikindi yovuga, noneho ngo abantu bagahinda imishitsi bakananirwa kurya, bongo. Tuko tayari na tunaendelea na tutaendelea na mabadiliko yatakuwepo. Muraho neza banywanyi bacu, mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubashikiriza ngaha kuri Iyakure Official. Turi ku igenekerezo rya 20 ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2025. Uyu mugabo murimo kureba kandi mumaze kumva ijambo ryiwe rikomeye yitwa Koloneli Makanika, intwari y'Abanyamurenge. Inkuru mbi cyane yamaze kutugeraho iremeza ko intwari y'Abanyamurenge yamaze gutabaruka. Koloneli Makanika yamaze kwitaba Imana. Amakuru yose arimo kungeraho avuye Iminembwe aremeza urupfu rwa Koloneli Makanika. Abanyamurenge twavuganye ndetse n'abarimo gutangaza amakuru yiwe bose ku mbuga ngurukana bumenyi baremeza ko drone z'igisirikare cya FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa babo ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 19 ukwezi kwa kabiri zarashe kwa Koloneli Makanika mu gace ka Minembwe zikamwivugana. Ni inkuru mbi cyane yumvikanye Minembwe. Ni inkuru y'agashavu ndetse n'imiborogo mu gace ka Minembwe. Abanyamurenge benshi bariko barakorora amosozi. Ni inkuru bigoranye cyane kwakira kubera ko intwari y'Abanyamurenge, intwari yatwirwaneho yamaze gutabaruka. Ku munsi w'ejo ku masaha y'umugoroba nibwo inkuru y'akababaro yatangiye kutugeraho ivuga yuko intwari y'Abanyamurenge yamaze kwitaba Imana.
Amakuru yatangiye gutangazwa n'abanyamurenge bari Minembwe, ndetse bamwe barampamagaye bariko bararira cyane bakorora amosozi bavuga ko intwari yatwirwaneho imaze kwitaba Imana. Abanyamurenge baremeza neza ko ibitero bya drone z'igisirikare cya FARDC ari byo byahitanye Koloneli Makanika. Koloneli Makanika ni umugabo w'intwari cyane, ni umugabo ubushitse wahagaze ku bwoko bwiwe. Koloneli Makanika ni umugabo waharaniye ko abanyamurenge birwanaho bakanga agasomborotso ndetse n'agasuzuguro k'ubutegetsi bwa Kongo. Koloneli Makanika yaharaniye ko abanyamurenge babaho baticwa. Koloneli Makanika yaharaniye ko ubutegetsi bwa Kongo buhagarika ubwicanyi bukorerwa ubwoko bw'abanyamurenge. Bungubu rero intwari y'abanyamurenge yamaze gutabaruka. Amakuru arimo kongeraho yose arimo kuva imurenge, ndetse amakuru arimo kuva mu bantu ba hafi ba Koloneli Makanika aremeza urupfu rwa Koloneli Makanika, ndetse amakuru ya nyuma amaze kongeraho aremeza rwose ko ibitero bya drone byamuhitanye mu gace ka Minembwe aho yari aherereye ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 19. Banyamurenge nimukomere ku muheto, umwanzi wacu tuzamutsinda. Intwari Makanika aratabarutse. Makanika atabarutse afite ibikorwa bikomeye yari ariko arakora Minembwe. Nk'uko yagiye abivuga, yavuze ko uru rugamba tuzarurwana kandi tukarutsinda. Makanika yavuze ko urugamba tuzarutsinda. Banyamurenge rero nimukomere ku muheto, urugamba tuzarutsinda. Iri ni ryo jambo rikomeye Makanika yavuze, kandi yavuze yuko abanyamurenge bazabaho mu mahoro batanyanyaswa n'ubutegetsi bwa Kongo, batanyanyaswa n'amoko baturanye, batanyanyaswa n'interahamwe ndetse n'ibihararumbo by'abamayimayi. Muri aka kanya ndagira ngo mbagezeho ubutumwa bukomeye, ubutumwa bwa nyuma Koloneli Makanika yasize atanze. Koloneli Makanika yasize atanze ubutumwa bukomeye. Muri iyi minsi yaganiriye n'abaturage b'Iminembwe, yabagejejeho ubutumwa bukomeye. Bigaragara ko ari ijambo rya nyuma yari ariko arababwira. Nimwiyumvire ubutumwa bwa Koloneli Makanika, kandi nkasaba abanyaminembwe bose guhaguruka bagakaza urugamba, guhaguruka bagafora umuheto bakarengera uburenganzira bwabo. Ubu turi kwirwanaho, ariko hari umunsi kwirwanaho kuzahagarara tugatera tumeze nk'ibirura. Tuzotera tumeze nk'ibirura, kandi ibyo tuzabikora. Tuzarwana tumeze nk'amadubu. Nimba mutumva ibirura, amadubu. Ntabwo ibi bizagarukira. Mu maboko yacu harimo inkota, kandi iyo nkota izasogota abanzi bose batekereje ko ari twe bwoko bugomba kurimbuka. Mu maboko yacu harimo inkota izasogota kandi karimbuka. Ibi tuzabihorera kugeza ku wa nyuma ibi, kandi igihe cy'imbabazi kizashyirwaho iherezo. Ndashaka kubabwira ko intambara tutenda kuyivaho. Nimba hari abantu bibesha ko hari ibintu bibaye igikuba gicitse ngo twotezuka, wanadanganya. Nimba hari umuntu bibesha hano munsi y'ijuru ngo hari ijambo yovuga, hari ikintu yovuga, none ngo abantu bagahinda imishitsi bakananirwa kurya, bongo. Tuko tayari na tunaendelea na tutaendelea, na mabadiliko yatakuwepo. Kuba tuzira gusa ko turi abanyamurenge mu gihugu cyose, kawe twahemukiye, tuzohagarara ku kuri, tawe turenganyije. Nta muntu ubundi bwoko dusagariye ngo tumuhutaze, ahubwo duharanira kubaho kwacu kuko dufite uburenganzira. Tawe tugomba gusaba kubaho, nta nuzo tubuza kubaho hano munsi y'ijuru haipo. Ni ngombwa ko mutagomba gutwarwa n'imfu
z'abana ngo zise nkaho bibamaze ubwenge. Niko bigomba kugenda. Ibintu byose bisaba ikiguzi, kuko iyo bitagisaba ntago mwari kuba muri hano. Sasa urya mbere umunsi abana bapfa mu Matanganika badahe barwana bakicirwa ku misego y'ibiraro, abandi bakarasirwa munsi y'inka bari gukama. Izo zarabaye. Wa munsi mwa arerekeje yanzira bavugaga ishi wanyu Misiri cyangwa mu Rwanda mukagenda, ariko icyatumye mutagenda ico nico gitume duhagaze hano, kandi duhagaze twebwe. Kugenda kwa bamudabaye n'ababanjirije n'abazabakurikira ntabwo bizadutitura, nta nubwo bizaduca intege. Tuzakomereza aho nyine maraso yabo. Ni mureme mushikame. Intambara umuntu arayitangira, ariko kuyirangiza ntabwo arakazi kiwe. Ushobora gusora isasi mu mundu kari kubita rimwe rikica umuntu, cyangwa ari kugira ngo uzarigarure aho warikuye biragora. Ndibaza neza ko iyi ntambara abayitangiye nibadasubiza inkota mu bwubati bazabyicuza ubuzima bwose. Ntabwo gupfa kw'abanyamurenge bazira ubusa, bicwa na leta, bicwa na bene wabo b'abakongomani, ntaco bazira ko ari abanyamurenge. Ntabwo ibi bizagarukira ngaho. Kwibohora kwacu kuzabaho tubishizemo imbaraga, tubihagurutsemo kandi tubirimwo, kandi tuzaharanira kubaho kwacu nuko abandi baturage bose b'abanyekongo kuko bafite uburenganzira bwo kubaho. Dufite uburenganzira bwo kuja iyo dushaka mu gihugu, ariko ntabwo tubyemerewe. Inzira zadifungwa ku banyamurenge, abandi zifunguye. Hano hariho ba Momo, mugabo niwe Momo, n'abashuruzi babahangaha mu Madegu n'abashi Bukavu. Nta mushi urazira kuko atari umunyamurenge munene we y'abanyamurenge. Ariko habaza abacwere hano mu Rusuku ugakomeza hano, sinzi ko ari abanyamurenge bake cyangwa benshi bashaka kujana mu cyangwa kwemerere ko mujana atekereza ko yo guhuruza. Ibyo bizashirwa iherezo, kandi ntabwo bizashirwa iherezo turyamye, bizoshirwa iherezo nuko twahagurutse. Mureke gutwarwa n'imfu, tugomba gupfa kuko nibyo twiyemeje. Tudapfuye nta gakiza kazaboneka kandi tugomba gupfa kugira ngo abandi bagire gute babone agakiza. Ntabwo turi abasazi, ntabwo turi irifu. Ibyo turimo turabizi, twaravyiyemeje ko tutazatega amajosi ngo batwice uko bashaka. Twavutse nk'abandi, tubaho nk'abandi, dufite uburenganzira bwo kugira iwacu. Rero mu kurangiza, Mudabari yabaye umuyobozi mwiza twabivuze, kandi akora ibintu byinshi, kandi mwabyumvise yarabyaye. Imana ishimwe ko yabyaye kandi asize. Abo yasize bazakomereza wise yagarukiye. Ko bigenda turi abana se babamuhinda nk'itwebwe turi muri imbunde kujya nabwo inkota hano. Inkota izava mu biganza byacu ariko tubonye amahoro. Ntawe uzobona amahoro atayaduhesheje, ntawe habe n'umuntu uzotubuza amahoro nawe azayabura. Hano mu biganza hari umuriro hano. Uduha amahoro tuzayamuha, uyatwima nawe yabure. Nta mpamvu yo kurara duhagaze cyangwa tubona abandi basinziriye ibikundo. Rero tugomba kuba hamwe muri uru rugamba, tukarurwana, abantu bakareka kumera nk'inka zaziribwa n'agacembe, abantu mukagabanya ibintu bitarakwiriye muri iki gihe. Abantu mupunguze za tension n'amasukari, kuzamura, kuvuga ni ibintu bimwe bitari ku murongo. Tuje mu rugamba rwo kwirwanaho, turukomeze dufatikanyije abagore n'abagabo barahangaha, tureke kuvuka ngo ibigwari. Urugamba n'urwacu, ntaho uzarokoka ngo kubera ko wewe ngo wavuze neza cyangwe hari ukuntu witwaye imbere y'abatwica. Ntaho uzarokoka n'uko. Twese ni mu gatebo kamwe tuzarokoka. Twaba tubashimiye imiryango yose iraha. Ibi muzabikomeze. Ibi muzabikomeze, muzahore mwegerana n'ababuza abantu, dufatane mu nda tubane, ibike dufite tubisangire, ihumure no magambo presence y'umuntu yarutana ibintu, niyo wegereye umuntu gusa yumva kuko ahumuritse. Ibi muzabikomeze, yabibuze chef rwose, umwashize umugayo n'ubundi muzakomeze uwo mugayo mushire, dukomezanye, dufatikanye, dushikirane, dushikame,
tuzagera ku mahoro, ibi byose bizashira, aya marira tuhaturira azashirwa herezo. Azaga turabashimiye, mukomere kandi mugira Imana.